U ovom videu ću vam pokazati kako rastaviti Samsung Galaxy Core 2. Tačan model je SMG355. Prvo ćemo skinuti poklopac baterije, izvaditi bateriju. Zatim ćemo skinuti poklopac konektora displeja. I otkačiti displej. Kao što vidite, ovaj model nema šarafe na zadnjem kućištu, što znači da je uređaj lijepljen, odnosno sve je lijepljeno s prednje strane na zadnje kućište. Znači, prvo što moramo raditi je ugrijati komplet uređaj, znači ugrijati što više, što bolje. S tim obratiti pažnju da ne ugrijemo previše, a ni premalo. Ukoliko koristite obični fen, ja preporučujem da grijete 5 do 10 minuta. Znači nemojte previše primicati. A nemojte ni predaleko da je. S obzirom da koristim malo jači fen, ja ću malo kraće da grijem. Mislim da je dosta. Sada znači treba alat zavučemo između kućišta i displeja. Pažljivo odlijepimo ljepilo. Da vam odmah kažem, nije ni malo jednostavno. Pogotovo ako prvi put radite. Sad ćemo da uzmemo pomoć još jednog alata. Ovo je SIM kartice. I pažljivo da zavučemo. Znači da odlijepimo komplet ljepilo
do displeja. Tako i malo bježi ova podloga. Tako i sa druge strane. Znači zavučemo skroz. Samim tim smo odlijepili se. S tim da trebate obratiti pažnju da skidate i display i touch, odnosno staklo, kako ga ko zove. Ne želimo odvojiti. Touch od displeja. Sad s obzirom da je displej također zalijepljen dole za kućište, sad ćemo ovu karticu pažljivo zavući ispod displeja i to odlijepimo. Zato smo otkačili ovaj konektor. Sve je ovo zalijepljeno za kućište. Sad imamo šarafe. Sad odvrnemo šarafe. Prvo trebamo sad skinuti ovaj donji komadio, ovaj donji dio plastike, znači zavučemo džik između kućišta i ovoga i samim tim odvoji. Sljedeći korak je da ovu žabicu ovdje otkačimo i uz to jedan šaraf sam zaboravio odvojiti. I sad vidite sa strana također drži žabice. Okačite i odozdo prstima izvlačite polako. Opet je ova žabica ufatila. Ovdje imamo opet dva šarafa, ovdje i ovdje, i njih ćemo odvrnuti. Ovdje imamo prednju kameru, nju smo otkačili. Flat kabel koji ide na konektor vanjskih slušalica, SIM i memory card čitač. Sada bi skinuli ploču, imamo ovdje, vidite, morate izvući ispod ovog limića i ovdje ima limić koji to čuva, koji čuva ploču stvar. I skinemo zadnju kameru, evo ovdje vidimo USB konektor, s ove strane mikrofon, blic, konektor baterije, dodatno mjesto za još jedan SIM čitač za
dual sim modele i to je bilo to.